sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Kereta berangkat. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Hatiku gembira. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Kereta berangkat. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Hatiku gembira. Kebetulan malam itu cuacanya terang bulan. Ku melihat kiri kanan, hai indahnya pemandangan. Sayang tak lama ngantuk pun datang, hingga tertidur lelap sepagi. Wahai ketika aku terbangun, rupanya hari sudah pagi. Hingga tiada aku sadari, aku telah tiba di Surabaya. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Kereta berangkat. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Hatiku gembira. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Kereta berangkat. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Hatiku gembira. Kebetulan malam itu cuacanya terang bulan. Ku melihat kiri kanan, oh indahnya pemandangan. Sayang tak lama keretaku datang, hingga tertidur lelap sepagi. Wahai ketika aku terbangun, rupanya hari sudah pagi. Hingga tiada aku sadari, aku telah tiba di Surabaya. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Kereta berangkat. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Hatiku gembira. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Kereta berangkat. Dugi-dagi, dugi-dagi, dug. Hatiku gembira. Makasih. Oke. Selanjutnya kita panggil Ibu